o le wa to li o lo tu soifua manuia mo moli le tu soifua la le malu so tatou tunu I so se tafo sa moa mai se foi pa nga fa longo I lungo tatou pengo fa mtalanga ma so ta inga fa teknologi foi o lo e so tai mai I lungo tatou por kalame nei o Maleifua Mai ia tai ao manuia sa moa ya ma ro se fo mo por nei tai ao ma chango fie ya ka malo fo ile so fo manuia le malu le tatou tunu fa fo mai ia so staff la langi ia la tatou Facebook page ia ai mai se fo ia le mamalu le tatou tunu ia lo mafuta mai sa mo nei ia maria ti mo alta o ele o fele piko mo le mai anga mo ia o I mai le tu le sifo ele I pa ula ma kuli ia ma tango fie nei tai no winga fa senga la ko nga me o fa mangianga ia nga mo mai no le wala Famnyanga sa mo wale mate po unisina. O sa pesifo pesa sa mo nga fa kalale. To uluwanga. Sa ole. Ya o famnyanga ia mai le tua. Ya aka kilo for sisio manga ge vanga e foninga vile le ole pa u timul palpala ole famnyanga mo le fa to anga. Maria. Ya ole pa u ile fo timul palpala fo ile ole famnyanga mo le au savali. Sa ole. Ngole pefu le wa chelo o cho savali. Ole au chelo I ngole wala foi le lo sa pe ese le savali no se va tostos. Ma le sposus. O kusala o savali. Famalustino. Ai lo kama foi nga le savali ngi savali ngi. Le o savali la nga le ko fe koi. Mo fa pefu. Fa mama ai le to algo te mi algo pe fu vai e mara tua tatou por kalame nai o tatou matua tausi mali I so se vai ngole tunu I tua I mauta malawa mai se foi lau tele ai o tapenanga I tua I nu malalfanga ai mai se tonu level tala fa picho I le vai ngale o tatou no fanga le mafanga le sa ole Salsio mai mo mai tatou matua tausi e mo moli alo fa ngal por kalame mai foi mam te vanga I vanga nei ia ona I matua o lo fea ngai le male ia manai tapo sa ia mai se foi o finga nga le tu lo la tu foi nga lo fa le o tau so nei tatou matua ia sa le mul pola o te lo na fina ma tan no ma se tasio ila to o vai tatou fa le fuli to nei matu le ia tatou walu whanau to mai tai o la tau fui leo fia I sauang fa mai matango fia pokalame nafi alo fitela I ka pokalame moli atu le alo whaanga le tatou pokalame ia mai tai o siliniu ma le whinga renga House of Hope a fa sa mo le House of Hope le son fa sa mo nga I whingo fina mama mo le tu ia to fotanga tambana na fa sa mo ia wa House of Fun Hope ole na no tai ia po se fa moe nga le ia no winga o se to manga o ni fa moe nga le o le fale to manga ia se fa moe le awali lu mana yo na ya lo fa na o le asa foi tau le no fonga le tatal no foi le walfa fonga le tunu nei foi ta o le asa foi tau le no fonga le o se no fonga le fa tupla ia lo mana I pe o no fa ititia ia onai to fuari tangata molona manatu au te ilo e fai titia wa o te ilo tele nei tu la fono o fainga fa vai ia o ngalu em tatou malo o le tau fai e fai titia ia sa wanga a fi e tamata so e le tu la loina fo le ngalu enga fi ta lo fenga e ia le fenga se niu mal malo le fainga lu ai mese pa anga maratou o fofua ina le soifua o le tatalo na le finga luenga le tua te vanga ia e me se foi o lo ia sui te le mana fa tupla ia te mana o e fa muta le no fanga ele winga le tala fa muta lo le sawai no na ya lo fa na a wale fa titia fa muta foi le ia I loa yo Samoa o le tunu ele ai ni fevesi ngol mo ke siango ele ai sa wanga bangi me tu poi io tulanga na ka o mo onga po kalame sa ole pe wo le lava fu I fa lungo atu le io tatou e fai fa na tamata e le matango fi e pe
e pe a tupu mai fa pene ngo kilo le ma fau le to fana uteni ia mai so fana o tauso ia o to fa fene ia o tau ai nga fo au ane ia afia i nei to inga sa wa modi ole tulanga maulunga na ia o se fia vai ko poponga ki so aka li mo so nga fingi mo se lunga ai nga ma e o ngi kai mo finga malo e fe ko so o se fia vai ko sanga finga malo ele o mo se fili mo le finga le mo ka ko sa mo ele loko vo ele se ka ki fi kilo se mele le te o le tatou ngā ruenga o te talo tatou whanau no manu i le tua ia maua se tari vave o le ngase o malo whenga he man tatou tunu ia ai o tatou tu ia o motu ngā awha ai a matai tapo kalame mta tano ai ia ngai sa fu ko inga fu le whango ngai kongi ngā puru e maki le upenga sa wa fu ila puru wa sao ia paua fu le wa sao sa ko ia ko ai ai o nai va ngai ai fa fo ma si o tatou tunu ia o nai ama ua mo tunga afa masi tamo masi tele ngai a te vanga ina ia vatu pe ele le pe wa ko inga me fu le fa fonga mai o le tunu pokalame mani si fo yo ye tonu ni va ngoma ele fa pe soli ia sa o le me lai pa o mai le o ke vanga ma il pokalame o Maleifua Mai ko kilo pe le on ko fa manga ku ia van o le tau na tatu mai o le Maleifua Mai ia ngai mea fa manga ku pe wala fa fonga ia e mana tua voili ke vanga ka pokalame nai au tau tua i tuai mota malawa la ku le fiel fa ko inga kausi foi lo tapena malu taiao sa o le mea ile uli ia pa o lo foi la fia la ku le se mea fa bisa lo pe ia na ul poka pe ko inga vai ngalna ia pe ala usu ta o wali malu taiao o to ina male lo motu le o tatou motu tos ia pe o ingoanga fa pe o sione le no foi tua le ai e pisa tau roto foi na lo motu o te miuma sione e vala au te miuma ona o la tu fai ia au tatou le fenga le ia fai ma ave sina di mata la ma si vai na pe ai le ia la tama foi le fai va pe o tamanga le o marques pa foi nga le ngal ma TV ia e fa ni manguia la tu nga no falen ia e fa malo ia la to fai le tau si ainga ia le nga wino le va matua ia me se fole ia le fai va le nga tai fali ia tau to inga malo fali ia malo se fu ni ta au e ile mau le si to ina na te vanga i le vanga tun le we sau no mai sione o le vala le mau le sko inga o le vala au so lo ingoa fai longa kali o le vala au so lo ingoa e lo ai ele o iska kaula ele o iska kaula pe vala au so lo ingoa no inga tasi lo vala o elo sau no inga fai o iska kali ke vala au lo ingoa sione no inga kasi ar siong ele ainga lagi yang sau ai ole ka kala mo kiri lope fa fi vala au ko mai au au ya kasi al vala kasi au sa vai termine we matua le ai ole au nga buina nga fa ila abela fanga kasi al vala lua lo malau pi wole manga ye kile pi e fa ilo mai ola foi wa e fia kam makua mai foi lo kama vai e tofu e manto foi a lungo so fo e tofu ia le taimi o lo so fo mar ko inga me tu poi a tu por caso causanga ia va fa se fu fa lu se fu ia me mai lima tausanga ia po o fa lima se fu eu te ranga po e por tu se fu na tasi ia kasi o la ngonga lo le lo kama kasia o nai va henga ia ta ul fa funga mele tinu ia e fa ia fu ima fa funga mai fo ise va ngo sau no i fo il telinga te vanga ina ia batu pe foi ma kapa ia kafa ia la foi nga malanga o ngi foi yasu foi o pe o le mere wa sa no mul pola ta fa ta nga ta se i lo foi ia tono ta to wa ta to university ni e te lo le avo ia le alo foi po se fa na foi o se fa sing e ta si al va au tu lo pe ta si al va tu lo lo winga kamaranga ta si ala fa to no nga ta mama tina fa no
ai wa kama fu ngale fiu fa ya ala fa ya ya lo ngo vinga la o de fa no ngona e lan me mul mai ku ko menga wa ke le ama ku vo le fa le la va le un sai vo le o ye bala u solo yo ala kai fu ni me ya ka fo lo ngo vinga le kali nga le bala u so ye au ta to la i da nga de ai de ai la tu fa per malo tu ore fa ye ta to de ai eu po ta to pe va ver foi ya su lo fa fo ma e te lo e te au ai tu wa noa a fai mai lo la assessment voi le o ila la ma wa lo fa ya o ila le o la assessment nga mai e mo wa o kia nga pa so mo lo i ke me kong ila assessment ta ua vai nga umal fa fo nga mai le tunu ia il tato por kala me o lo fa tu tato por kala me vai nga se fo yo le tato university ia o lo o tato university lo ke le ngai seminga ma ngai a fo I vai nga fo yo fatana consultation so ye meeting se fai o nei le fia ma tai le consultation I fo ia vai nga school of medicine nei ta ia ma le Friday cho waso ia ai lo fa pena fo na fia ngai la tu vai nga ma sia o ma silon ta o me ta human resources Chile ia po kala me fa nga solo pe sa no mu po la nei ta ia o le o mai ta watu ia o le tato wa nga fa fo ma school of medicine ia le fa nga solo la ko consultation ia so tot ia tato la mua o fa wa o lo amanu ia di maso io la solo tolu ne te do la fa fo mai ia le fionga le te fo no ma president o le a fo io al right por sa mo human resource institute ia le fionga ia nonu le maunga sa le mo vai ia o ia le ia le committee po le fala pu tonga le lo matunga lu ni vai aso o le si tamali le vatu e sau non te vanga o le si tamali le we longa fulan tau tu le tilum tanga longa malo ia si sole ia nonu sa le mo vai e o telefone tanga luenga malo fo mo tau ino le fa ulu doi ia le si vai nga le ai o tau o telefone io le o vai nga io tatel no I vai nga io tapena ino le ofinga luenga ma salo na i fo io le tunu un tai pe le presidente le o le associ le o le shrine o shrine ia o nai vai nga ia le fa fonga mai le fionga anu ia o tau o lo na sao mo to o mo ye lungo vai nga le ia wal tapena ino le ofinga luenga I se fai si malo se o va al committee ia wa ta fono ia le sunga ia non le fionga non ia ai o te mo no pa fai lo tusi ia o le sunga ia fata ia nes o ia le o lo fai lo tusi ia mar committee ia tonu ia le fitalinga ia porto fai te vanga viale le puleri utas ia manisi o wale mau ai o la to male o committee de lo tapena ina fa mo le a wale fa la porto tele mo ne va so e fa ngai le na mau na po le fa i si sa uninga tu fa ino ta tu spasieranga mo le atu fa manuanga mo to mo le sa tu fa ina ia fa ilonga fa pito ma ta tu fa unga sa fa ia po le unga le o le ngana fa saina Confucius ia le banga le ta tu wa unga le o le Confucius institution ia le na fa for ia la tu spasian po ia le sa mai tau na husai mo ta tu president ta tu university po le sili le fionga ia professor ale ke Roma ia mo le tolo fa angal fa ma dia ngal tatu por kala me mo to malama sa fa au to tele lava o tangata o tatu finga luenga e ai carameli ia foi le fionga sala ia le tatu VC ia manisio na yang fa na mai tua ni hao ia la to umana family ngai lea fa mo le pon po ia lo lava le tawivi fa tai ia au lof te atul po kala mel ne Maleifua Mai so se vai nga fo il tato lo mo mai fa sa la nga tato campus se vai il tato campus le nga fa sei le mulnu e me se fo il tato campus I mo to tu la nga fa mai ia lo te lo tato university lo mo papa ngala mana tu il tato po kala mel ne Maleifua Mai ia le fionga I le president o nei le imata mai ta ia onga le sosi
Lima tama o le sia sosi ta ua le tono tatu ni se tama leo leo pena o le na mata no le sona fia le sai ni mesona salo sia so le vai so mo sia no e ia la tum ta upolo fa tal no ma la to fo fuanga le fala wi lo fo e wa fa fo mai a matua I fa nga so lunga fo yo tatu sosi dia mul pola e o te mana tua ina le afu I tapo kalame na yalo mana fa na o le na maua I dunga tatu Facebook page. Olo mai mo mai ata walo fa na olo au ta wina ta university vo Pacifica. I fiti ya. Ya, te mine le ve no fa ma. O le le. Ya, te do ma tua ya e moli atu de alo fa ngal po kalame. Lau fiona le afionga le consula ya lau to fa taito Luis office o felelene ya o ia le olo va ia ta alo fa na o ta university le. Ya, me se ta ampasa. Le li o ainga. Ia o lo o tau ainga ia tato. Ai ala whainga lue. Ia tato tanga tanu o lo whainga lue ngai maro fiti temini. Ia whaisi vivela le whamai. Whautuanga mai po kalame Maleifua Mai. Ia mo tato umalawa ia lima tamai te ia onga foi. Me se foi lo tō mamalu o lo papa au I le tato motu fiti. Tau tua nal saunga le mō. Ma lo tō malu pui ia I le whamai. E whai ale alofa atu. Titilo te foi tato mo tutua oi mana yuso foi ia I matangata anu o fiti ia o le pangatia I le whamai o le koviti ia o le talo lava I le tua na ia malutia pe lo tō soifua mai se le tapua inga le tunu I nai mātua mainga o mātou tapua ia tua autua o le whaiva I sairinga mālo I potu salalau ma le te mai le nāfuia tunu ia o lava nei pesia o tō whamai I o tō fo I saunga le mō mai si o tātou o tunu ia o lo mātou tapua I foi le universite o Samoa ia mo o tō umai o tō whaiva ia au te talo lava le tua ia wane a fia si soifua e mana tua foi le tapu kalame ia nisi foi o paanga le tātou universite o lo tātou lima whatasi I le tau mwhainga I pio le vanga le education sector le whionga tawai tai professor foi ia tamai tai fo mai a Dr. Afamsanga Dr. Karinina Afamsanga ia malipulenga al tatu tanga lunga wa onga ta longa manganu ia fa pe futa mai ta yo le li fano ya fa po tongo tus pas taulo ia malpulenga ia onai ia le sesi au ia ia onai vai nga uma ia le ma man tuan po kalame ia mana tu e fa talo fa tu ia ila auto fo I sau fa inga ia ono lo to sau telefon tam fingol tatu investe wa le fo kamai mai fo ka wa ele malosi foi le fionga Il pulisili ma le pulenga ma le tau whaingo le au o tatu au sa le e whataro foi whaululunga o le ahu o le ESSP fande tile na mau mai foi nei so soani al tatu le ilalo I le vaenga fionga ia masanga I le mesk o ia pe o le e tau e pe se penga account o le foi mo tatu tua ia kama ia o te rola fa fo mai ia e o posta mia se si tatu TV ia o le si o le e fai asi ma o o langa o anga ka mfainga le ia ke mingi ile nga ka ful sau fa inga I ko kongu I le vanga le o onga maka mai le I ka ko onga kulanga lua ko lisi ma le anga I le fionga le afamsanga takta ko sa o le o le skanga le e ma ho e foi maka ki o le fo fa ku mai longa foi vai ke mi mal ku mai mai se la vai tam fainga le o le mata upu tele ye lua o le fasenis ia male matematika e o le sitangata le o le e fa moi le malo na te driving mai vanga nei wai pe o simta upu sili ia ona vai ia lo fa na o le matematika mo o ngai lalo sa o le mul pol fa malo foi le te mari o le tato tunu ia ilana tau tua ia au te iloa o le malo si foi le fionga ia masanga I swinga ma nei mea ua tato au sia mai taluan tu lai mai o le malo si o lana au va ia ilana pulenga o te iloa ia e matango fie swinga ia o tato va ia fo ile si tia pe on tato fa longo ia I ma fa fonga le tunu ia li poti fa par mene pe on tu ina le fionga min starta tangote po si tia le tulanga o le numeracy ma le literacy po tulanga I o fai totusi ma tulanga o fai numera matematika ia fa malo atu la o fionga masanga ma lo le tautua ia mai se lo wa ia ma le malu le o fai ngalu
tātou mtanga luenga wa. Onga. Ia, o nei vai ngau mana le atoa ngai le whafonga mai le tunu. E to hotel tātou e mole tua lo whaanga e mate le o mana tua leo tau suafa. Ia a ve ia nei ava no tāua. Ia ma ua foi mte vanga e mole lo whaanga o ma o tau le mafuta me lunga tātou Port Kalame mate le o maua lei. Ia le atoa nga foi o tau suafa taitasi. Ia le la mo mama tua. Ia mo se foi le whafonga lau tele si o tātou tunu iso se vaenga. Maua mai tātou whaasalau ngai si o matou ai ngai oi. Isa tol pai ma vao isa vai na matou ainga fa mai e matua manel manino Port Kalame le tatu Maleifua mai I foi laitu I boteli sala fai le foi mo mai tala e mo mai fa sala nga le atua le pata ina ainga foi o le sunga ia matiu mata vai tau tunu ia o lo manino tatu TV manino le mai Port Kalame ne Maleifua mai alof tele atu tatu Port Kalame mo utuma o le au nga atu na tatu TV ia whaasopolia ia le tātou tunu. Ia wā le whaafonga ia mai mo mai a matua. Ia ora wātau ina lātou walung whanau tunu o tātou universite nei. A e sau le kai au te vanga. E whaingo whira fsiti. Ke oe pole le side mo oi ole fesili. E sau le tai au. Oi se tangata se toa tasi. E whaapitoa iei lo wasol nei. Oh, mai fsini mo pon. Wa ma ngai ale fsini. Ele se fsini. Nanga foi vai o te ala lo jaya. E vai fa fonga le tu. O te ala lo jaya. Nana o sa fa ye lunga ta taro lo. Okay. O tangata la le na o Yesua. Na o Yesua o ma fa. La o tano. Wa au ta talo ya Yesu. Ya wa ia pui ya u ngar vega pui lo ainga pui oi ai me se pui samo pole ole nga tonu na lo si wa foi ele ya se le foi se lo tul tai au tau te mana tuol tatu li faula e man tu foi ele o Yesu se tanga o le te si tanga tale lunga le foi ele wa fa pena foi si so ya riti filisi o ye foi fa mo le atua ai o le tangata lo te fa o se tangata fa pitoa e dedicate lo waso pa te ingol ne yaso wesa o se tangata le la dedicate ne yaso I se tangata lo wainga o sa wo se tamaita I se tau sala e te momo o iai po se tangata fo la ufinga lo e fa o la u ye fasilina ya le la utali le usit ya le o ma wa to lo finga o se utama se utina wana inga o momo o te tal wai am uia wa le la tata no la I matua e isi o matua se vai nel fa fonga le zulu e mo I le aso ma le aso fia fa longo se de olta ma le lo tina al temio o so I fu matua o I le fia fa longo a o tele ona ia wo tele ona ia wo ma la yo ainga ua matua ia o le aso o le ala va aso ma le aso ia tate talo pe ona mo o ia lo taso ia o tamanava ia viriaku tali mai ti atu ale makula ngufu ia pe ora tali la na rusi ia alof tele atu tatu Port Kalame Maleifua mai ia I si tau sala por tamaita I por faltua fo ia rasela mai tatu mai New Zealand ia kilani New Zealand ia lo alofa mai tatu Port Kalame ia mau le sila mai lunga tatu Kalame ia fa talo fa tu nei vai ngor tai ma lo so fu mo dia ia ma lo foi lo sai ia mi se foi chau malulu le we New Zealand nei tai kwa asal malulu o au ia o te usu mo lo tau lo so fu te ke lo so fu ile I se to lua ia le so lua te ke ti se u fa na te ne le o ngai ile ia vi fo tuang ona nei la te ke lo so nei se o te le finga ringa New Zealand na o ke le ia le fulkai au poukai le uma au kangi maltex that man vienga luanga las le la us o lo foi fe ko la message o aso nei e cha we ja o le winga la cha la mo fisila che jo ona e ka ke lo pe ka ke o le fa le fifi Saul. Ai sili wa ave sa ufa man vienga I se si foi le ia wa ke o ka sa ko le ka vale pe o so ka mai pe ka ke a fie se fa la o le o mo no ta avis fa man yang I o le tua ai e fai talo tai au o le ngau te mana tua mel nei
ile le si tala le si fai au longa fo ile fai mena por kala me fo io le a retoliola le sunga le a mosa Joa mosa e ila na mau le si tau sanga walu fai mai ai usul tai au petu ul fale ia dedicate ia le aso isis le winga tala fo ile a fai le la ya lu ni tavale ia ai fai le lo tolua man vi el fa buti le la war toi foi mai sa le winga vol tala voi ia fai le tala ai te dia lues wai te le lo pe te la tu tai ia oi le ta vale malioi ai le fai sa tala fa mo nu ia ile so fa mo nu ia lo fa na fa mo nu ile ile ai pe o nai vai ngai o ko ma ku ale o va ku so le sa le o le ai sa le sa na mo bola to fu tanga tama ia foi tai ma le fai no na ia na le taiao ma fanga solonga le vai aso e pio pe o le mafuta mare le matu inga ia i fali ai pe o nei o matu no fu esi ia pe o nala pe ave lo tama fo de taimi mare taimi ai o le au nga lea o awala fa te kolosi telefoni lei pe o se walo le na isa no ye te le forta ora wa ana o mai neo le te o ai telefoni lai nga fo ngai mai e fai na e sau e no fono visa wa le tele ana no fono fai au nga luenga fa o i o le officer pe wata de la va fai yo ka o dia check to assist o fe oi ya check pa anga o sia ai o e ai pu ia ko nga me fa penga o le nga fo nga o le ten kolosi de we ya tato telefoni ma fa uma fai on tato fo sa i so se tai i so se tai mana ia ta ua tele vai ngai wa e mautino lawa ia se o le lau fale ai na ma le momo no le fili ma le tau tele lo le fa la ve tupu ma o tupu fo inisio tupu langa tala vou a tilo ile mai mau so fo inisio fo o tupu langa tala vou o le tunu ia ile o misi la vai ve so ma tilo mo langa fa no ina iso fo ia o nai tua fa fine ia ona o le fa fo se ona o ile iloa ia ke ia wa o kupu fa la ve ia ile ia ona fa to fa le sisima fa ia sa fa mo yanga ia ona sa lola ia fo ile le nga luenga o lo fa tele mai lungo tato por kalame ne Maleifua mai ia le tamai ta ia fa olo tu mapu e fa pitola fa talo fa mo te vanga te vita simeki ia ma te fa talo fa tu talo fa fa olo nei fo cha fa tai mo fa mo yanga ia o tato por kalame o le Maleifua mai o faulu ia mul pola ma fa fonga tu o faulu o te au ta piano ai o lo fa ia o ta piano ia wa o ka makua ia o ka fia fai sa ka happy fo nga ka pika se mega ke fia no fo fale vai ia o le sunga la ia faulu o lo fa ia o ngana le musika ia le la wo po ko kikia le lo pose scapo karami io se pia mo se cascates o lale mama o ki la o nga kai la wa ngal kemi o le anga kai ki basang ya sidi ba ga ye u ka leng nga wa maka e o ka wa fe met ko inga amaka ya amaka wa le amaka ele ya se mekup ai o polo ka penga ga ye ka pe so lo ko ya fanga solo tato por kalame o Maleifua mai nei tai au e voi nisi malo fa lo ngiro tato por kalame ia manato le fo fa solo mai ia wala fa fonga tapo isa moa o le manino a tol tato por kalame ale Maleifua mai ina ia vatu se finangalo fo le universite ia ma fo latu son sa wala fa fonga ina ia manino o nanga e mai se fo tele o latu tautu lo fa tino tono le universite stai mi le o tome mau ia ona tato se atu le mo le fatalo ina o nisi foi o fai anga sinia i tono le saufa inga fa awa onga ia pol faculty of education ia i se taimi foi o le nei tai au ala tatu mapu atu i sina fafifiang pupu ia ona toe se mai leo tatu por kalame
Save lives. Ai e te lei ulfale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tato lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tili mama, whaasau i ngai leona. Ia o le toi foi mai martali martatu pokalame nei foi vai ngal chaiao ia i le fafonga mai e si o tatu o tunu i lunga tatu Maleifua Mai ia ai mai so tatu TV nei o le NUS TV channel 8 ia o lo fa penau na sila mai ai pe ia ona matu taltala atu le taimi ua fano ia se taimi foi o le nei pokalame nei chaiao ia ona fio mai leo nisi foi la ufinga luenga sinia le university ia watu foi so la tu fina ngalo i vai ngalo lo fa penau na le lifa e la tau tua fia tele la tatu pokalame nei taiao ia e fa loa i se tasi foi o li professor i tonu o tatu university ia le fionga le ia professor foi li i tangata ese tu ia o ia le se tasi o loa lan tau tua malana o nanga tonu university i le saufa inga o onga ia po le faculty of education le nei la taiao ia fa talo fatu portala i la fionga ma lo le so fu la le malo fo so fu ma wa mane la nge mai la a fio mo polo lo fa pio na fai ma tai fo le tato polo kala me ba le fa la wi lo i no fo tato ka we ka lo fa pio na tato nga lo i tono tato university nei ia malo so fu ma la nge mai la fio ia fa tai tele ia mana to le la se atu ia se fesili a wal fa fonga si o tatu tunu ai mai sa ia o to ia li ma tama ia o nga pe ia na ma to fer time o so la i se fesili mai lunga o tatu o page now le NUS broadcast e te fesili mai ai ni mata o polo fa pe na sa no to ia li ma tama fa ia o nga ia e lau sunga po lau fionga professor i vaenga i o lo fito i tonu ia lau o nanga wa pio e lisi vaenga o lo to wa vea ia por kalame nei lo a onga ia lum fa nau i o la tu fa ilunga maulunga nei o le masters ia me se foi ni vaenga fa post grad ia mani vaenga foi o le degree a mata po le bachelor e foi na sa no i vaenga nei i nei ta wa fa fonga le tunu fa mo le malo fa temo fa facili o le tele o le ngalu wenga o lo fa pe ona fa tino i nei ile mato fo ia self ingetono le faculty of education fa fa ngo fiele inis fo io lo fa pio da mai mo mai ia o lo fa pio no fa ia ngai ile mato polo kalamile ta o le postgraduate diploma of education
ia o le polokalame lea ia o lo whaapea ona iai ia causes e ono causes ia ai to tonu le ono causes le whaatino e pe ave fo e tamaiti le postgrad na le lua koa causes e whaapea ona lātou whaia a o lesi wha ia e pe o electives ia o causes la ia koa causes la ia lua ia o lo whaapea ona o teachinga lesi o le o whaia o ngai lesi course ia o lesi koa course o lo whaapea ona whaia o ngai ia lesi foi associate professor i tono le mātou sau whainga o isi la courses e wha o lo whaapea ona wha electives ia o courses la ia e mawhai le tamo po le teine a onga ia ona filifili mai ini mata upo lo whaapea ona i to tonu o le Faculty of Education. Ia pe mawhai ona fili mai le Faculty of Science, Faculty of Commerce, Faculty of Arts, ia po le Center of Samoan Studies for. Ia i le whaitalia i le saurutonga. Ia i tama ma teine lo whaapea ona o mai tonu o le lokalame lea le FOI. Ia mawhai ona lātou elective ai mai mea ia. O le Masters program lo whaapea fui ona o iai. E wha ia koa courses, e whaapea ona awe ina i tama ma le teine ia ai lua electives, o courses la ia wha le koa, ia o courses uma ia le Faculty of Education, a o lesi lua, ia e whai e fo i le saulotonga na o le tama ma le teine a onga, lātou te filifili mai ai inis fo'i courses mai isi faculty lātou te whai i mātou polokalame. I le mako postgraduate diploma la, a whaapea te pasi mai le postgraduate diploma e te tau ona e B3 average. E mawhai e ona e uru whale e whai ia lea fo'i i le masters. A whaapea ila loi whai le mwhai ona e uru whale whaatino le masters. Ia e pe o le tūlanga ngā le mātou fo ia i le luatu le i le fo ia i le postgrad a nga i lungo le masters so e fa inga le e ia ba inga ia wa fo ia tau fai fo ia wa to tele o tato le te mine wa mana u mai fai postgrad ia mana fai masters ia wa e pe o le tulanga le wa ia nei tono tato atunu o le mawalunga o le whailonga o le mawalunga fo i leo le sele ni whapea ona whamanianga me whaiona mawaina le tama teni tono ngaluenga me o whapena. O le tele fo i la o e o lo whapea ona tausinio mai e whaatino ia le fo ia peo mai enroll i polokalame nei. Ia e tele i whaia onga. Ia manisi fo i o lo whapea ono mai manisi matanga luenga. O lo whapea ono whale mai. A whapea fo i la e te manao e te sau e te uru whale tono postgrad. Ia e te tau ona iei sau whailonga. Undergraduate degree. Pe o le Bachelor of Education, po le Bachelor of Arts, whailonga whaapea. Ia e mawhai ei ona e uru whale tono. Ia e tiro fo i mātou lea fo ia. E tūlanga fo i nā lei i lo tau mawhai i mtau tasi sawa ape ona avene tono o whailonga nei ia e afo ia e whaatino ai ia po whio ia ilo wanga baa mwhai ona i uru whale wana anga ana o le tūlanga le iai ia e afo ia o lela e alu ilunga desi level mawalunga atu lo le level le bachelor level e pe o le tūlanga na le afo ia i whinga le i e o lo wha ape ona tau mawhai mai ia e uru whale tono postgraduate diploma of education tono FOE ia whapena fo i le Masters of Education lo whape ona mātou whaatino ina koe o sou whamamlama lai te te tele manino atoa ia le folasanga i le whafunga si o tātou o tunua e meise li mata mai tai a onga ia o lo whapena ona onga i tono tātou universite o le fisilia i vaenga fo i e whamole a professor i vaenga ia te tele i luo le primary level ma le secondary level e tutusa le whaingo vaenga ia pe ona sa unoi le anga ia tule le postgrad ia manga ia tui lunga i lesi level mo lunga le masters Manu whapsili Malipola o lau tali ia o e tutusa e le whapea te latu malau
Bachelor of Education in Primary whaapela ia la lim fai ona e urufale e whaatino le postgraduate of Education in PGD, Postgraduate Diploma of Education. Le whaapela a wapetela tumlau Bachelor of Education in Primary or Bachelor of Education in Secondary. Ia e tu sa ia vanoa ia wai e afo ia e te ore lunga postgraduate io ingali e finale so e po wai le fa pe e finale a fa pe e te luato e te apply it's via le fa le postgraduate of education va pela ia fa ia o ia once o le time lava e te fa wai wa ve wa mawala bachelor ia o le failonga ai e te ora lunga level le ia ina lo la le eso ai lo ia po fele ma walunga fe fo ile fe lolo tulanga pa pena ia lo sila fia tulanga le ma walunga le failonga pa pena ona e ia ma au ina o pe tulanga na ile se se tulanga pa pena fa pe o le failonga le ma walunga failonga le ma walalo ile faina ia le tu sa ma failonga pa pena ia se lo fia su mai e afo ia e uru fale atu i le mako Postgraduate Diploma of Education wa ile mawhainga e sa wa ea lunga le Masters mata i le Postgraduate pasi la wono ia courses i le Postgraduate Diploma of Education ia male and I be free average ia mawhai ona e uru fale anga i lunga le Masters ai afa ape i lalo ifo ia ele mawhai ona whaatino le tūlanga ole se inana e toe whaakupula whaamulmo le professor le vaenga le o le be free average le o le alo na winga i le ulfale le masters pe a whai umal diploma e fua ni suenga pe fua ni assessment pe a polea pe a e whai o ni fien ta upu o le ngafatia o le ase whaamanino ina atilo le vaenga malo vaptai mun polo mon fesili o le tulanga lea afa apea wai onom ta upu afa apea nei lai all below 60 ia e whaapo whaatasilam ta upu ia e ono ia ona na whaila i o le pasene mantola afa apea lai e whainga le between like 50 to 55 ia matapu e ono ia e ono o se tūlang fo ina le reaching le level le be free average ai afa apea 60 and above ia mta upu e ono ia o te masalo e afo ia e ngafatia le level le tau e ona e uru fale atu i lungo le masters peo le o sina whaapapulanga lai titina le tūlanga le mele te whaafisili mai. Mana ia tele e sel tā ua le vanga le whaafonga mai le tunua e maisia ia li matamata ia anga le nga e maritatu wa onga le o le saufa inga o nga po le Faculty of Education. Ia vanga nei e le ngata ina sa ili lo tu spasi por diploma mo lunga le ta o postgrad diploma o lo ia foi maka fa tapula em fa yona e tolu fa le si level o le si fesi li fa mo le a professor fai o nga se tamai titi i le vanga le o le postgrad diploma ai fail se mata upu i lon tulanga mo mua pe fail fa lua e ini sia ma no e faina tu pe ia o nga pe ina ia toe fa pasinta upu nei le nga i lumana ina ia u fale pe le mela em nau e fia u fale no di sile ma lo fa table for sili ia o le taliatu e iai ai fail mo mua ia ma wala banoa ai fail na lua ma wala banoa o te tau o le o te tau tō manatu. Peia o le lona tonu loa o lo whale tonu. Ia ona whaamuta lola lia ma vai se sawa o e male polo kalame atua. E le mwhai ona o tō e whaatino ina ia se tūlang whapia tō e sau tō mwhai tō avenisi. Ia o le tala atu le tūlang. Ma nai o manino fo i lea vaenga. Ia i nai li ima tamaita ia aunga. Ia o lo whapia nao na nau mai il wha moe mo le anga i whailonga maurulunga nei. Ai, e toi fsile tua mlea hola. Ko kere lanka ko ka mai ki o lenka i meo loa u whale mai fo i po kalame nei. Ia mo le wha mai aina, ia po ntami ti fo o anga i mai. Ma lo whaptai mo whapsili mo li pola. Wa al polo kalame nei a mata le lua fes fu tolu. Ia. Lua su tolu. Ia,
na tau amata mai ia matau faalawi loa ia le mamalo le atunu ia mtulang mo pena ia na amata mai pena o le fa e pena le lima ni tamai tina amata mai ko kamini o le taimine ia wo tala fifi atu o fa tupla ia le to tele numero le afo ia ele ngata le postgrad ia fa pena fo le masters o fa pe ona to tele ai la to fa pe ona fia e o mai fa ia postgrad ia o se tulang fia fo ile ngata e to tono le faculty of education e fa pe fo ile afo ia ile university o Samoa moi lava ana mana o mia le afo ia faia o sunga faia onga ia pule a onga sui pule ia maefu o lo fa pe ona ia tulanga ngaluenga o lo fa pe ona a lo te tulanga ia tawa onga ia wai o le telefo o mata o lo fa pe ona mato o faina tono o afo e blokalami nei ia tilo ai me tawa onga ia e fia ia le nganga le mafau le baba ai atu ia ile sangi fia mai o lo fa pe ono mai e a onga i blokalami nei ia toi fala o telefone le malam anga ia il tulanga lo fa pe ona ia tono la tonga luenga ngaluenga fa faia onga ngaluenga fa pulea onga ia manisi fo ia o lo fa pe ona ia tono isim tanga luenga pe o le mena e a fo ia e fia ai ona ele ngata ile alu iluma ia o le afo ia o le numera ma le tangata fa pe ono mai i te tono proklami nei ia o he fo o lo fa pe ono mai ele fa pe o mai ni se fo inale ele ia o le ai o tangata matua ile le ia o tangata wa ia fa ilonga ia mai fo o lo fa pe ono uina ia ni ia fo ia ni tulanga fo i maulunga i tono o lato ngaluenga lo fa pe ono ngalu ai ia fia ia le tulanga fa pe ona ia so o le pio la utoi fa mamlam lai tu le tulanga le wa fa fesili ai le o le fesili fo i malanga fa lolo i vanga le accreditation o accredit ka ku fa ilonga nge o postgrad ma le masters i fafo e ma fo sio tatu tunu ma wa tai mo fesili mo pola o le lau tali fa la tele ia mana ia ana le tata sile mele wa fesili ia ai ta ua fo lo fesili ana ta ua ia lo ai fo e mamalo le tunu lo ape ona mai mo mai ia le tulanga mawalunga lo ia fo ia tau mafainga le mato fo isa fainga ia le tulanga ile i polo kalami ia mato te a fo ia o faina ia wale mamalo le tunu lo fa ape ona tau pati mai o mai o nisi o matou mata upo lo fa apea ona matou o faina i te tono matou polokalame le postgrad ma le masters ale FOE e fa apea foi ona o faina i te tono le Center of Samoan Studies Development Studies wa umanga graded polokalame le ale Center of Samoan Studies i fafo le a graded kai ma ko se si ma faile ma ko external review I think it was last year po lua fo tau sanga tadwai ia na fa pe ona bal aulia mai ia nisi o polo fesa matanga tai loa mai le university mai fafo ma credit mai polo kala nei tau sanga nei o lea ua mato nga ia ile SQA o lea la fa tino inal ma accreditation o ma ko polo kala nei e peila o le te whaafonga mai ma malo le atunu. Ia o le tele o isi koses ni e le tono o bloka mene, ua uma ona o lea la ua whaatino ina le tātou wa ia SQA, mō le tātou atunu. Lea la utoi titi ala uma, mai ana whaatau nu tūlanga le, ia ona ato o tua fuila i o le fuia, o le mātou ta penanga, ia wā le whaale leinga, o ngai tono te atunu. Mai se lavo le pota sala lau i whaape, ona mau e tono Samoa. Ia wale alo le lumo tātou atunu, i vai nga uma lava. Ia wale tau atina ino Samoa, ia mo atai au. After tele, ai ele o whape nao na le nefu le whaafonga le atunu man sisila mali nei tai au le tātou pokalami. Ia lau saunanga professor, mai mamuli e fo le tātou whamaloi
ina nei foi tama li im fal tua ma se foi o le tamai mau lunga o sau fainga I tau faina ia si pe lunga tulanga o tatu university mana fai longa ia le lawa mautinoma ia rom fai ona au sia malo ia I tulanga fa wa malo ia fai longa ma onga samo ia me se foi o sau fainga ma la to fita nga lulue I le fai unga o tapo kalamel nei tai au mo ia so fina ngalo pe si vai nga mo te fia sau no ia o se fau tuanga foi ave ri mata mai tai au ngo le wa el nei kwata malenga fa lo professor Malo vavtai muli polo mole avanoa. Ia o le fautuanga masania. Ia alo mawhanau ia po tamali fo i o lo whape ona tapina mai ia awale ia lea fo ia nisi fo i o whailonga maulunga I fia mawaina ia awale whalileinga o ngaruenga ia nasi fo i inga mtulawa pena. Ia o mai mali mautinoa. Mananao ia pasi ia mai loa se mea. Ele manao mia le o mai fo le luna ftangao mai. Wa le e tulanga fo ina le inisi o fo ina le o telo tangata o ilato lo fa peno mai. Na le pawale mea ia la o mai na le fia mo fa ilonga ia mo ton tele. Ai le o iai le loto atoa. Ia mai fa atino ai fa moe. O laula ia fautuanga ia malau toe fo ia tala e finale e una ia nai vai uma ia la fa pe fo mai o mai io mai male mautinoa o lo fa pe ono mai e sue sesi poto lunga atu o le pot mata mai o lo ia wa la fa le ina ele ngata ngaluenga fa atino I tono o tanga luenga fa pe ona ngalu ai ia o lona ia fo ia atina ina fo ia o lona ia tangata ngalue ia fa pe ona toe mawani si malam anga fo ai le mana o mele le o mai ia e te lo tai mele ele o mai fasenga ia te lo tai no fa anoi ia fa pe mai o ngase mtulanga pe na e mana o le o mai male mautinoa o leo mai tau le taua ia o le poto sala lau le lalani ia fa ape ona manu ele ngata mo lato ia fa ape fo inga lubenga lo fa ape ona vala wina ele ali e ngalu lue ai pe tu langa na ile ie lo fa ape ona tapina mai ia e mana o mia tu langa le ia o le nganga fia ia o le o mai o le mau le avanoa wa ia le tato university ia wa ia fo polo kalame sale mo vai la vai tau ai tato vai taimi le wa tato fia fa tai le avanoa fa aulo wa tato ia nei vai tau ia wa ia le university to ia ma polo kalame mo lunga nei wa tato tau le o vai fa fo e fa tino le tulanga le wa ia to no samo nei ia ma faingo fia ia na fa tino le tulanga ia ma mo ia fa monianga ia le ngata mo ila to lo mai fa tino ia nei polo kalame ia a inga fo ia mai kalesia nu ia ma tato atu atoa ma naia tele le sau noanga le professor ia po le fionga ia fu ia il nei foi vai ngol tai au tato por kalame mai ave ai lo le mo le ngang fa tele professor I lo sau tele mai sel fa fonga maua mai le tunu I lo finangalo le tolo lawina ma le fainga le tala tanlanga I vai nga tai tasio ma ta upu nei lo fito tu nei lo tu ia o se tai au fo le fa fonga le tunu wa man tu mai fo I sa mo ma lo fa fonga e mo ia o mai le university ia awa vanone le wa fa manino wili le tuai ia ni sio vai nga fa tai tele sau le ni tai au mai manatu mo si sio va no si tatu por kalame ia choi chala foi lo finangalo ma ve se fautuanga wale ali ma chamai cha ia ia o foi o fianga ia foi ia mo le tu fa tai tele fa vanga u tai mi te fio mai ia ono tatu por kalame ia ai fa mon ve foi le tu ai foi va le kwata wa matai fianga ia manga luenga fita Malo faftai mulipola ia la le te fasilies fam talanga ia na le nganga faftai ia I lawa fionga ia mai se foi le tato tata lo fa pe ona nga famileti ma fa lawi lo ina o le tato university nei ia le ava no fa pe ona to balawina yo ma lo nei tanga te fa tawa ia wa se tato taltano nga pe ona ia le nei tai ia faftai te le lava ia fa pe foi ona fa manuia le tua
ia i le galuega foʻi faapea ona tofia ai laua fioga ia ua le tautuaina o le tatou university ia e maise foʻi le tatou atunuu o lo faapea ona faafogafoga ma silasila mai lenei taeao ia le tulaga faapea ona tatou iai e faalauiloaina o nisi foʻi tulaga ia ua le ia le tatou university o loo tatou galulue ai mea lea ia faamanuia tele le atua i laua fioga e maise polokalame ia ia ola loo nei tagata ia soifua ma ia manuia faafetai ia sa moa i le silasila mai lenei taeao ia o le faaiʻuga na o le faatatinoaga ma le alii profesa ia i le fioga iā foi alii tagata ese tuiā ia se tasi foʻi ua loloa lana tautua ma lana auaunaga i le university ai tausaga i tele ua tuanaʻi ma e talitonu o lo e silasila mai oe lea sa e saʻili faalumaga i le fioga iā profesa ia nau atu fitaufao tofi ia ma le tele o tomai ua uma na avatu foʻi e le profesa ma le taufaiga ia nau ae ai i tautua i sio tatou atunuu ia mai lagona ai le agaga faafetaitele lenei avanoa ae tatou tatalo ia ma o sisi avanoa le li profesa e tatou te faasoa ai foʻi luga o le tatou polokalame lenei ia ae e manatu o loo faagasolo mai foʻi nisi o malo faalologia o le tatou polokalame e i foʻi le avanoa o le a faapena ona afia mai le tamaitaʻi fomaʻi ia po le associate professor ia rasela ia o ia lea feu se tasi o faiaʻoga sinia i tonu foʻi o le saofaʻiga o aʻoga ae o la tatou mapu atu i sina malōloga puʻupuʻu lava o le tatou polokalame ia ona soo mai lea ma le agaga faaloalo
talitonu o lo whapenao na isilisila mai pia Samoa i lunga o tātou Port Kalame le nei o le Maleifua Mai lunga o tātou NUS TV Channel 8 ia mai se foi ia o tātou upenga o whaamtalanga lea i te mafuta mai ai mai a tātou o lo whaanga ia i so se vaenga o lalolangi o le mana tu atu o tau ia mai wha ia whea autu susia i lunga o tātou upenga te whailangi i lunga o tātou page lea o le NUS broadcast ia i New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, manisi foi mafuta mai Alaska le foi mo fasa launga. Ia alo fatele atu tātou Port Kalame o Maleifua Mai. Nei tai au mal taliu mal tātou Port Kalame. Ia e mātou te avel nei avanoa e silsila mai foi le mamalu o si o tātou o tunu. Ia o leo fo e le malo fa alongi o tātou Port Kalame nei foi vaenga o tai au. O se tasi nei o falitua ia po tamai tai foi ia po tau sala foi o tātou universite ua leva ma ua tele tau sanga lana o nanga whawhaia o ngai tono le universite e lau e ele nei tai au ia ua mawhilo e ai i lunga o tātou lau whasala lau nei ia ma le fionga i le associate professor ia i le fionga ia muli anga tele rasela tufue ia o lea la whatala noa inisi o vaenga o lana foi au au nanga ma o ia foi o stamai tai whaia o ngai sa whainga o whawhaia o nga i tū langa lea i le Port Kalame o le diploma maualunga i tāua o le postgrad diploma ia mai se ai o le masters ia ma lo le tai au manuia i le sumai matala mai au i lau fionga i le tamai tai professor ia tātou tau whai wha malo lava soifua lau fionga ia mulipola mai se fo i stau au whai ngaluenga ia whaaftei tele e mori le whaaftei o nao lo sao ua maua lea vanoa ia wa oe e tate fiu e tau nau e tau fistatu tanonga ia foi lele sao moni ai ia foi tūlanga ona o le pisi ngā luenga ia au le vi inga i le atua mwhafoi ona o lo soifua manuia lewa tātou whira i le nei tai au o le foi lai whaasoa i le atunu ia wala na whaafonganga o tūlanga umo le Port Kalame nei o le postgrad ma le mas e le whaingofie i lau fionga mulianga tele e le whaingofie i le au ngani ma le fetu le ni mai o li matamai tai aonga ai la atu nei avanoa e te sau noi ni whaafita au li o whea ngai ma le Port Kalame nei taimi ma le angang whaaloano e whaftai lava mo le whawhesili e tal tono o le whawhita uli ia e telea o le whawhita uli ta tele lava i a li matamai tai a whai aonga e a le anga i mai ia o le whawhita uli mua lava o le mea fo ile o le anga i mai e whaatino le Port Kalame ia ai pelo ia i ato atoa le anganga fo ile whaatino ai ia pei fo i ona saunoa stasi fo i o sui o le peina ona mana o lava ia maua le tusi pasi ia o le whaatino ina e pei le o ato atoa o te tautala la e o te le tautala lau tele a wa e ia tamaita i mali i whaia o nga e anga i mai. E fia e wha maoni. E fo ini seo mai pe wha tumutumu lima le whatino ino lato ngā luenga. E pe lau tasina o wha whita uli. Ia a o mato ai wha matawhai o i wha whaia o nga. O le tau mawhai e unai, tau mawhai fisosoani i ai wa e tate loa fo i ia wha whita uli lai e whea ngai mai lato. Ia wana te sau ai fo i taitai. E te taulanga ia ita le tūlanga na o le malama lama. E tu ia o le tūlanga na as a student. Ia wa sa o student fo ia o ia mau loanga o wha whita uli. Ia la ia ta ita le tūlanga nga o le malama lama. Ia wha whaingo fie ina fo i ona whailenga luenga. O le si wha whita uli o te loa lai e whea ngai ma i la tau lea ngai mai. Ono teimi fo i nei o ono lai fo i o le toa te lea lai o mai o lai fo i ngā lulue. Pila lai e iei fo i a venga na o la tau ngā lue ngā lai whaatino. Ia no mai fo i leo tau whaatino le si wha moe lea. O tau tono o lai e pe wa iei si a venga ma mafa. Ia tate alofa atu fo ia i la tau. Matamana malama le tu langa lai iai. Ia. E pe ila le nai pe o mai ia nisi o te tatono ele ato le fatinonga o le pe o lai e le ngaluenga i o e le ngaluenga i sa fai ia ai o le taimi la vai tas o lai fo ia tia o la to ainga to tele ale anga i mai i o la to fo nei e fai o la to ainga fai nei o la to alo ma fa nau ia e pe tele ala ia e fa fita uli malupi lai fa fe ngai mana to o le si whawhita uli ia e tatelo po le alava ia nā whawhita uli.
ai o te loa lava ai ia le anganga fo ini nau masau le student fo le pole tama itai faya nga pole e fesili e pe lava le fa fitau le pito sili na mawalunga na ia te au lava ia o le e se nau fo ina le o mai fesili le mea laia lai mana o ai mana o le so ani ia te au ia o te fesili ngia pe se ala vai ile fia to te fesili e ta te fiu i lui fo ina i to tono le vasen fesili mai ia na o le o fesili isi e fesili atu ia ala o se le mea lo o ta o mai isi na se ia la i fatu o lo ti utte na fa ia onga ia ale ai ia oto ia o te le i e ala na o i ona oto ale ai lo oto ina le sa unga lue o le tau ala le na o le tau sangi mai ia ma fesili alue va ai e faia onga au e te fefi nanga lai lo right le nga as a student e te alue e va ai le faia onga ma fesili nga ia o fa fitau le pe tasina fa fitau o le o mai for student ai le fesili le mea e fa fitau le lai fa te nga mai ai lai ta te lo o le te lo fa fitau lai e no fono mai e na saulo le ia manga luenga e se ale mea la nga i mai le nga fo la fo walu fisiti fo ile student ya fisiti atula la pongi sa fo ila le na tama ita i pole ali fayao ye na lu pongi sa ya la i o vatu ole o mea tau ia auto alwe sa ili le so ani mai i lau fayao ngo lau chuta ia Stay e for ka ko learning support center le nei pe o lisi mele na fa ale ma fa ina sa we va ai o petia ona e alu la ia sa vali le ka ko learning support center ole student support service le yes student support service o ina na ala na fa atia ona e so ani mo o to e tilo to assignment na fa sa o me na to te na o me so ai o fo le na no sunga ia e le o fo to tele ai afesili atu ai se me tutele se le te fa pe o te vale fa o le ala tonu al na o tato ye ine le tato mai tato te sa ili ana se poto le se ato le ala na o tato o mai te le la mo me so ani e fa ta ati ine e so ani mo to ai le ai la vala lo o ye fa na una e te alwe e sa ili ia ele ma fai fo yo na i lo el fa ya o le me na ete ele me fa na ba so ani ia Pio nisi na o tatono nisi whawhetau o le tatongi ino pili. Ea. Awa e fo ina i se... Ka mawhaikala ka mga wa. Kala ea. Ia a saua o le se kupe o whaita fo yo na whaile whaasoa pili. Ai whawhetai o la ele fisosoani o le fisoa onga. Ia. Ia pe ia la o le level le postgrad ma le masters. Ai whaiakunga students whamai. Ele sponsor inga mato. O le lola le teimi nei po o ye se sponsor le fisoa onga mo ilato. Ia po sa o ia tala students ia o tala nai o mai fai o le ato tonge ma to i o ma to lava pili ia talusia o sa o na tala e pe o te tali tono o le fa fita uri nai ele o mai ni sia e enroll tono courses ngeme po kala men nei ono le mel nai ele mo se leni le uti se leni ia e pe o ni se na fa fita uri o le mana tua tu le nei teimi ai Ile vahenga lea Rasela, ona le fisili atua malanga ufalo. Ile vahenga la lea ile o le se interaction ma tamitia o ngai le vahenga le o le pie macamuli fisili mai. Ia. Ole ala se metotia o te pena ia i lau sunga tamite ia o ngai na ia maua pese avanoa e mai ele fisili le tamitia o nga matali at foi o il faia o ngai vahenga ne. E whawhetai mo le whawhesit, e se male tāua o le mea o lou mala malama i ta miti o mai i te tono lo vasenga. Ea. I staimi e te whaiei ia e whaapea la i te matamuli e o meilo fisili i. Ia na e saula ia le te tono le potu. Fo ina le na o tā ua lava e whai mai lau fisili te teimi na. Ea. Ia o le staimi te tono vasenga e te tu ua loa ngā luru e whaatasila ato i groups. Teimi lo lana nā wai ai atu lo ua halu la ato tau tala. Be comfortable la la ato i lako peer group. Ia o le fisili mai la le ilu mo le vasenga. Ia o ta le iloa po se mea le tatou atunu. O ngā o le tuai ngā tūlanga fo inane pe e iai ale levo na te tono a inga e alo teimi te tau tala ai. A tono fo o lesi nā tūlanga. E sa ua ia lesi la ia alo na lona manatu le nā le vāle nā o te leso o na tau.
tau tala ia o te le mautinua po le na ai o te tau mate matea ia a tono se isi na tūlanga ia lai na whaafenga tā o na au mai ia manatu tonu i a te loa ole me te esiria ole mata muli fo i lea tatu atu nuu whai asi amu e se loa ia lista mai titi ata lisi ia tatono ole sina tūlanga i whaafenga tā ia ole mea leo tātou whaine taura mi ese mole amu lisi awai mai a lisi istangata e whai mai lona manatu ia ta ua yo vai ngani i lau whionga muli anga tele ia lau whionga vata matai professor i le nei vai anga ole o whawhita uli ia mai sea i vai anga nei ole mai fesili e ke ua mai kau mai le so pesoli e va lea lau kama le o fesili so o whai au ai pei o vai anga ta ua le ua e sau no ia ima abel fautuanga fo ima nai vai anga ne e cha we el fa fonga mai ali mata mai cha ia ele ngaka nga ko pokala a ole fa sa fua a calling ve schema o ma e cha one of city fa ia o ia o le fa fonga mai na le tunu i se sa ko a la va tu ia le no mun muli e ni si va nga che fi sa no il va nga ia ma sa fo tuanga e avela ia ali mata mai cha ia o ma si le la ko ko fi lo ia fo ni semester ko mai ki vo ia os students fo ile first semester ia le fo la ko fi lo ile semester mun muli ngi ia mai ia sa fo tuanga pe si va nga mun muli fi sa no ia ia whawhitai ia tonu e ole whautuanga lava ia ia o tātou malava na o mai le potua o aua le mata muli ia e o le tamai titi ai matangata fesidi na ia fesidi ngamia ngata tātou atunu a fesidi so fo isis e te whalongua mumu isi o ka fesidi so tonu le se tūlanga nai pe e tau e whaimba lape a wā lau wa fia fesidi tangata ai whalongo fo o ka telo fesidi e pe e tele a ia mo mea ngai e whaapea ona whaau sofia le maa o le tangata fesidi ia o la uru ia tua ia ngai mai tātou pol kalame te le awa noa le awala na o le mafuanga na o le mato ia inei so soani mo outou nai fia ngai mai ia iei fo i lape o matou vai le ato au whaingaluenga ia e fiso soani mai fo i outou ia mana o mia e matou le tatalo mai ale atu nuu mo i matou ia ai mana o mia fo ia o tono rasenga e se malta o mena lu tatalo fa tasi mo rasenga e fa longo sa wa lu file mu ato le simia nana misi ai lu file ma futa e o stay o meta pe o manna oi e ta o turoa ia le tatalo e pe e tiro fa pene o fa to ele me fa ina sa wa tu lo tu le fa e tsa uma mai i langa o le tu na me o lo poto ia fa masanya na me interactive ia mata se talo e fa mo masanya le vase ai fa no fa le file mu lo to vase ngam le fia fa just te tono le simia ta wa na e mai tono vase interaction fa ia o ngam le vase ai talo le na le anga o le menana ia e masanya tatu atunu o value shield tatu atunu ia le lotu ia o le anga nu ia e mai se fu te pena ina o le mafufau ia la o tatu il ni ta ia e se vai mai li fai WhatsApp o kala ia mai se lava fa pito la vasenga po le e se vai mo muli ato no le na ua mai atu le nei tu langa e fa si course le nana o fia talanoi na alanga le ye lai lunga le level le nei ole course ole inclusive education langa ye tono le bachelor level ya ato no isi taimi ole le tau ta pena tuaile le bachelor ia ole inclusive education itself ya ato no sisina por kalame ia post grad ma le masters level ya ole na ua umo ona talanoa atu nei taimi ya ato no ini si Fistal noanga o rumana ia o toi fai lo atu nisi me uangalo ai fa fitai na ia tele ia ave fo ni no fa fitai tele tu ai la u fionga i tamentai professor la u fionga mulianga tele ra sela tu fue ia mo le fa tal noanga i nei tai o le foi wa fola lo fina ngalo i lo mo le tunu me se foi ali ma chama tai ia o lo fa pe naona au ngani mai ia o lo fa pe na foi na ngai mai ia mo nei kwata ta u tele ia mo le le nganga o fa fitai tele o foi tau fe ngai ai manga toi foi tatu semester le la fa nga solo fa ungol nei kwat ia nga le foi le tua yo to faiva ia te le foi lo to sawa wala tina e no le tamai ia mal tama ai ngo sio tatu o tunu ia i lau to sawa fa inga man ia foi faiva o sawa fa inga atoa ia li ma tama tai foi ia ngai me se foi fa lunga ia nga le foi le tua nei tai au ia ole por kalamel na nei tai au fa funga mai sio tatu o tunu le foi tatu
mafita mai ai i le fa'atalanoina nisi o sui o fisa sinia o nei tamaitai profesa ma le ali profesa le fioga ia foi ali ia tagata e situ ia lena i foi lenei taeao ma le saofaʻiga o aʻoga ia ae manatu ona ua atoa i le fa'afoga sio tatou atunuu mo so si taimi mo la foi vai aso ia e toi fa'afoga mai foi ia inisi foi vaega o le talaʻiga o le tatou saofaʻiga nei ae fa'amanuia le atua i lenei foi taeao ma le fa'afoga ae o la tatou seʻe sina malologa ia ona so mai le o le isi malo fa'aloalogia o le tatou polokalame i lenei foi taeao maunga pea whakua o ni timonga. Loto le tutu sa wala e ona le maua senga. Wai e le koe wana upu e senga dia oe. Mana oi ai le loto ai vai vai no utinoe. Sao we a time
Salo funga Eti tali tonu beata so sola I maunga Angolo e fasingo e kamare si va faule la o so mi Luwe mai pati mai paata mi le mo so mai pati mai lunga pati mai lalo si fa samo awana ingano Luwe mai kui mai awa kui pe eke pala ai tangalo iai mai mix mai ko folo iai pele le ale ai so mai stunu it tonu 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 so mai Ya, itu fata fatu, lau fa fonga Samoa nei July jayau. Ia tato pokala me Maleifua Mai. Ya. Ole nei jayau ia fia fa felo yatu, ia le si tato maro fa lo mia. Ia tato pokala me. Ia awale fa lau loino tato ngā ruenga. Ia mese foi. Ole au nanga rii matamaitai fa yaonga. Ia mese ole tato lau mua nei, ole papa ngala. Ia investe au Samoa. Ia nei tai au e. Fia fa fero yatu. Tato malo fa lo ia de talainga ia vai singano e saia yopo. Ia o se tasi o tato fa yaonga. Ia mai le tato lau mua. Ia o onga fa malingi. Ia po tau fa Britania o le School of Maritime and Training. Ia o tato lau mua le mo se fia le mamanu le atunu. Ia o tātou lau mua leo lo tai I songi. Ia o lo o tūlata I le ngātai whare. Ia, whawhaingo fie fo il whatino I ngā ruenga ma o ngā le whanau. Ia, mo le mai la tātou turu le nei tai au. Ia, fia whawhero I atu. Ia, sunga le li whai aonga. Ia o le tātou lau mua. Ia, lau tarenga masina ma lo se fo, ma lo langi mai nei tai au. Ia, ma lo se fo. Luia ia buaona whawhelo tu po ia mo malo ta Samoa tu whao Samoa ia whamalo whawhitai ia whawhelo ia tu mai mua sisila mai ia whatatalo fo inisio tulanga mi ta upu e tau malini ia po maritime ia malo le pale malo le soifu manuia ia ele tau na futrenga masingan. Ole mateta pokalame. Ole na ye tato o ngane fa tingo mo tele sla fai. Mo le fa malo ile fa ulunga ole to la mua ia me se fo ia sunga fa ya ona o ya. Il fa tingo ole mai. Ia fa tai mole fa sili. Matungu fia lava ia tūlanga whapea. Ia ono se mana onga foi wa tuina mai lau whaiwhaiwa. Ia ono nisi foi o tūlanga pe o nei ia whaawelawe ki tupu. Taimi o whaawelawe. Saunga le mongo. Ole o sami. Ia o iaini ni me to tia ia o le sila fia foi o lātou o lo ngā lue lungo whaangota. Pe o le au tūtonu leo le whaamoe lea. Ina ia lātou sila fia ma lātou loa taimi whaawelawe o tūlanga ma la sanga le tauana te pena i ai ma lātou tāpina pena mi ai ia maise lawe ina I waalele vai tasi alea tūlanga tāua tele o le launtasia le standard o loo
tamu whaela e mo the National Maritime ina ia launga tasia tunu uma po whea lava lea tunu o iai e te tau na launga tasia uma me tau a onga saunga le mu maisi te me tupu whavelave so ta inga vaalele pe a whape tupu whavelave ia e iai al masini whapito lai lunga le waa pe ave te me ngoto le waa e activate la le masini lea ia o le masini la lea o loo iai le tatu Center Maritime lo fiti ia whapea fo ia tatu vaalele le Center in New Zealand ma Australia le la tumea tatu o la tula ia e detectinga la le masini lea le lunga le waa a whapela le tupu si tūlanga whapea e sausa o ala we ina a whapea se vaalele o le nā tei whale o tātou o le whamanino o le masini lea e read el position le tupu ele whapea ia sausa o ala le vaalele ia po le na whanua i le tūlanga le iai ia ona fai fo le a o le po o ta fanga le lunga o flares ma parachutes a ina i loa le vaalele ia fai mo fu le o tanga le vaalele e lo ai la ua malama le vaenga le ia ona mele fa pa u mai ni me fo le sosoani la veina pio me ai ia o me fa pena le mo mia ia matango fi le ona mal fa fo mai le ju ia le amtanga la vol neva ia so ia mata tano la vama le fionga mu pola ia pe ona fai atu e ia po kalame ma awa onga e ma fai ona tu ina atu ai le so soani le tato university e ala i lau mua e se ro tono le tato i papa ngara le ia o se tasira pe ona sa noale to fai a vai singani ia o se tasira le o nanga fu ina le ofo ina atu le tato university ia au ware tautua inga la tunu o le tuina atu lea o awa onga mana o mia matala whea ngai ia mō tātou tangata ia lea lai mai tau atu ia o le vaenga la whai ngā whaiwa lea nā ngā ia matango fia mālo le wha mālo si ia wha mālo atu fo ia i lātou na au wai mau fo ina la lātou taimi ia au wai e nea o atonu o te le sia o ngā mō tātou mō te le sa la whai ia ai Masi ngano le disi vaenga e whangaso lo i tāpō kalami. I lo o langa tautua. Wai o le ai mai tau atu ia e le vaona tātou mafuta. Pe o le whapoiponga le na whaia le tātou. Le tātou wa onga o le malingi i tai po le School of Maritime and Training. I tai songi ia ma le tātou Maritime schoolinga iai Vaiteli. Pero nale tu fatasi ia le la ia le maftanga le wene se so no lo langa ngalui baba lo faftai o fafsili ia peole amtanga mai le ngaluenga ia le faingo fo le filinga o ngaluenga o se ngaluenga le masani ai le ola le vai taimi ia ono se o ngai fo le na o mai sia mandi ia ono le ai fo le from Samoa pe o la fuanga le o mai le nga nei fa tu lo e temi le e ta siva valulua sa o ia il senga le ia mo tau sanga le ia e tulanga o nga ia o la tu fiti ia o nga New Zealand ia a fai ui e Australia Tasmania ia ma mo e foi leo tu si pasio le chief engineer for ongoing ia ona galue le lungo va ile vai taimi lea o ia tatou wa foi leo le tau sala Samoa to mai tai Samoa ia ma tau fau ia fatasila ma le from Samoa la lea le company asia mani vai tau lea ia sanga lue o se oila piule mai taimi o le ngasolonganga o ngaluenga po ranking mato mai ai le oila ia e pi a fasolo mai ale ofisa mbua ia se tau ai lunga le chief engineer ia se to famtali tuale tulanga ia pela o la u background ia o le engineer ta fa tele ia pi ona sile meli ia so se va
ia e whaenda nga lua e so se tuai ngā wā, so se tuai ngā sizes. Ia pio wā e isi wā e wau ale whase lau mita, ia afu atu o le whawhamalamu laka pi. Ia wā te tele ia e leo no mai i, ia le nafu i meli. Ia o lesi tu o le notiko. Ia pe o le department sila ia e whanga solo le e tau i le kapiteni. O le notiko departments. Ia manisi ia le taua nisi o course se po nisi professional e te tau ona ave ia ona o le tulanga lo ia i tātou resources e pauna. Ia ona whengaluenga le lungo o le vae. Ia na tamai civil engineer le engineer lungo va from Samoa. Ia na saulola ia ua o le taimi lea ua whamawai mai na ia o saulola lue le taimi le MTC Marine Training Center ai Toloa. Ia le iwa whai iwa i tau lea. Ia ma leo i nai i Toloa. Ia o saulea whaingaruenga le spa. Ia o i tau o le palolo. Ngongo sina i wai taimi na. Ia sa soani i le palangi le sa. Ia o na tuenga luele le Samoa Shipping Corporation. Ia o se veia. Ingo se veina o vae e oe toso i lungo toi tok me whapena. Ia ma vea lo ma whawailo ma la onga leo o le SSMA, School of Samoa Shipping Maritime Academy. Ia ma vea lo ma te tai la onga i nawa i tau. Le iwa wha luafe sutonu. Ia se i o mai la le tausanga le te ane luafe luasfulu. Ia ua toe finangalo le malo ina ia toe tufatasia ma merge ele a onga. Ia le lae i le tausanga. Ia le u ngalue i le NUS. Ia o se senior lecturer o le marine engineer. Ia pe o le tulanga na pe o whawhisini lo. Sa mo mau whaafonga i nei tai au. O se tautua uafu, o se tautua ua lewa i ngā ruenga. Ia o se whamunianga fo i tātou investe, ia le to mai maleanga waa o le to whaia vaisingan. Ia po i saia fo i loa ai e ana wōma a inga, ia mai rātou wa lewa na whainga i ruenga. Ia, wai, e le tātou lunga nei te uwha pēr ia le mamaro tu longo winga le captain la. Ai mantua fo i tātou maritime, o le chief engineer, o le captain. Wa telo tātou, e rei loa, e i le fo e uli o le waa i lunga. E i fo le fo e uli o le waa i le pito i lano le afi o le waa. I taimi o waa e lawe waa pose. Pe i lao inga, le lua i la kapkeni o kako waa, le la tā e ngā lue ai. Ai wha fonga na se lu. Wa o le notiko ia pe e alu ta u o le captain. O na ia le whea ngai ma le pito i lunga o le waa. I le waa ia leo o le mamau, o le si waa i le si waa, ia mo meo aisa pe o vaenga waa pena. Ai pe o lo fionga, na whea ngai tonu lava, ia man foi inga, o le pito i nano le afi o le tātou waa. Wae, o le si nganga luenga tau, o le avele i nano le waa. Alo, hafsin. Ia, o le silafia le tātou tunu, ia o le mātou foi professional. Ia, ma ranking mo va. Ia pe ona sisila e tai fata i tolu tai lua. Pe o ranking na e vele loi o le master class 1, master class 2. E loa ai e mātou professional ia lātou foi i lungo va. Ia o le silafia, o le va pe o se overall commander. Ia le kapiteni. Ia overall commander. O se tūlanga fuina o ia o le representative o le owner. Ia silafia o le owner ia nofo ai i le peisa le shoa. Pau matu. Au tūlanga uma me tau sota inga i le vai fafo. Ke lesi waa, taimi e whaara lawe.
ia pe tūlanga ie e ngafa ma le tapiteni ia ma le poti mai i e uno le wā ia ma le company e le wā lea iso se wā ape o na iei laurangi ia o le sivisinia ia pe maria lau saunanga ia e pe o ia le e wā ia me tau wafi ia asi le fia fo i lau fionga ole e pe esi luranga e se haia ia mea tau wā ia whapea o le la a tupus whaapelewe wā ia ele mwhaina whataisi e lapi se fix a o le sivisinia e te taua o nei loa umasi la fia le sivisinia e le whale tonu le afi e loa whaile pe mali mori po anisi containers ia pe o pusa aisa ia i loa whavelave maise e tau whavelave ia pe o la ua le e wavalua ma le kapiteni i le whaingai o le au wā ia o nisi tūlanga pesi tala whaitai ia mo meli o meli e au le tolu wafe ia pasase a o le au whainga luenga e au le luafe nisi wa te tere lava o lono inga o se whamtalanga e lima afe e mawhaina supervisor e kapiteni nei to tasi ia mawisosoani a se finsinia malisi ia per mena winga esa ia leifoi ia competent ia e whaingoe mātou a certificate of competent lono winga o le tūlanga ia e competent winga 100% sure e so si taimi ala e te alo e su e lau tuspasi e whaila written test ia a uma ua pasi lau written test na whaila lau oro ia uma le whaila oro e alu whaila o simulator whakai palai voile le piro space ina ia ona to a whaila lau oro ia to a whai a wa tūlanga umana ia mauti noa ia competent le mea peo le winga tonu ana o le qualification da fea onga ia ina ia au ana isi mese i lewa so o le waa ia whaleana o le waa ia i loa tuanga tūlanga whapena ia mana ia le whasoa waisingano nei tae ai o le matango fio le whasoa le nei tae whafonga mai ia mātua o i tātou fo i o loo au tau wina le tātou wā onga a whamalingi tai songi i le tūlanga o ngā luenga e maua ele whanau. Man tu ai ngā luenga e whaatingo nungo re wha. Pe a whaapea e whai ngā luenga. Wow, ono le taimi o le tā pokalami. E le leipe au tā o le vaenga lea. Ono lewa e whasoa i o tō mai maa ngā wha. Ai, o alo ma whanau wa i risi tamatiti lea e latu tātoa o ngā maringi. O laku i kā inga. Muli a kua. Ai o lea sau whaasoa. O lea sau whaasoa i alo ma whanau o lo o au tauina, o alo ma whanau o lo o tā pena mai le tausanga fou. I ngā luenga ne. Po lea le kua i ngā mauti noa. O le ngā luenga e mawhai o le whaantino. I lunga o le wha. Pe a maea i a lea awa onga mai tai tātou wao. Hello. Whawhitai mo le whasiri. O le tūlanga i ewa noa whainga luenga. Ia peona sila fia e ia stakeholders. Industry. E le Samoa Shipping, e le Samoa Shipping Corporation, Samoa Shipping Services, o le SPA, o le MWTI, ia Malaysia Shipping Agencies, le nei Samoa. Ia peo sector la maritime sector nga e tu fatasi e ngā lue fatasi ia mo sailino ngā luenga ia mai se le fesoasoani mai lea i ko se seolemo mia ina ofa e tātou aonga lauinga o la u whaamtalanga e te le avanoa e mawhai ona o i nunga o le waa ia e alfa engineer wha tech ia e stuart ia e si vaenga o wha laundry e whaingo ia o le tūlanga fwere nā ma le tele pale ano noa i nisi
fa professional o le tau fa ye tatua o ngai lumana ina ia maua tūlanga uma pe o nei meli ia pesa ingo meli ia e fo mai ia ia telas ia ovano pena ele maua la tato ele singia la ele no singia ele singia ma le no kole ai ma fai ona ofa e tato lumana ma tiro inisia van noa tele a e tatala ia ona ai lai tele na wa ia no ia le spa ia le pailate ia ono ma fai foi ia e fa pena fo le shipping agency e stivitoa ia o stivitoa le fainga uka ia tasina po kalame lewa amata ai ona ua fa malosia le ai mo ina ia o tutusai ni New Australia o tu uma ile tu langa le STCW pe ona fai lo atu ia le standard of training e te taua ia tu uma ona standardize no winga e te tau tusa uma o me foi lea e winga se foi ia la to e fai no recognize finger ngai fafo ona o le STCW lea ia mangalue neli le o faina ia ona po fe lava le ngalue nga fia ngalue ai i fe lava le tunu po i nei po New Zealand po Australia po fe lava le tulalangi e mawhaianga whengaruenga tusila le STCW le en tō sele e le ministry a le MWGI ia le ofai ka tātou i nei Mana ia le whasoa mana whawhonga le tunu e pe on sau noa ia le talenga ia vai singano o taso anga maritime o se a unga ua whaamau whailunga ina i le tūlanga o le tūlanga mōlunga e launga sia maisi taso ua unga whaamalingi i isi atunu ona la o le whengenga lea o le STCW o le tusi lea ta inga laina ai le whaatinonga o tato a pokalame mamtau wai o tātou poses uma po tātou pokalame le avi. O tātou taunu unga po tātou leni au kam le amai. O le amai uma lava tūngo le STCW lea. Lea launta sia uma ia tātou ia maisa sunu. A tūno le ala fo ngā le whafonga le tūnu. Ia, mea nā ring whaingo fia on avi a tātou tama whanau. Ia tūnu uma mau. O le tūlanga lea, o le whengenga le tūno le tātou tūsta iala lea. Ia o tā ua le STCW. Ai ere vasiri le tūnu le. Pe, wale sina me bua muati tino i matua le avilan tama e wha unga i se mu. E fia singa se ringi le maua pe a lunga le wha. Se aka wha kai ai o se me mo. Ia, tai, tā ua vasiri, ta si a leo me. Ole, o te tongi lae ofa le tongi whare tai. Pea e tolu afe ta la Samoa. Ia pe afe fixe lau ta la ele mauti noa. Pe o se sata whai tai na. I le vai aso, ma dua vai aso. I le masina. Tu afe i le masina. I tūlanga la lea pe ole oila. Hau lesi tūlanga, ia o si at fula le tongi, ai pio la martana le tūlanga. Ia au atu la ina ia vea oe ma se ofisa. Ia ta pole se fulu afe ta la sa moa i le masina. Whainga mau. Ia i lo tūlanga ofisa le iai. Ia pio telo tātou le i lalo le rangi le lalo le tēnā aveta tometi. Ia ai talu sia ia lumana ia o le tau whail tātou haonga ina si i lunga le i classes e tau na ofa tātou ia o na whapenana maua tātou whanau ia whamunianga ia. Wasi ngano la sau sisira mai. Toi ngā whatia se usona toi alua lova kusipu wafel masinga. O le ke lea kulkiria le maua lova. Ia lau whafonga sa mua ne tūlanga le tai au. Ia le whatasi mai fōi o le tātou ofisa o le whaia onga sinia o le tātou School of Maritime Training ia i le tātou lau mua i songi ia le whetalai ngai a waisingano e le saia i apu ke le tūlanga e peo na tā ua le ne tai au lo langa soifua le o langa tautua
o te ta mari I ua lewa no tautua I te tonu fo I o le nei ngā ruenga o le vea o ia o se tangata insinia o tātou a whiwa. Ia, lea la ua, ngo tala fo I le ngā ruenga. Ia maua, toi ofo ina ia lona soifua, ia e toi whaia o ngai e vea o se ofisa sinia tātou lau mua. Ia, whai umaia na tāpo kalame pe isi mea e se fia sau noa ai vai singano. Ia re whamai ina tāpo kalame. Ia, whawhitai mole. Hawa noa, ia. Ia alu tau I tūlanga pio nei iaia. O whawhitau rea pio nei iaia. Ngafa o malatou e loo. O a mio o whanau. O a mio o le taupu alea e tele. Ia o le tau e la tau e pulea tunu. O se atunu e se ngā lulue malosi. Tātou atunu. Ngā lulue malosi tele. Ai olo ina pa ia le awa ponisi. Ia pe o tūlanga whaingata lawana nā. Tūlanga o le nā mio. Ia e whapena. Ia ole tātou a unga fwoi pe ona whailoa atu. Ia e mo mia lava le toanga I le aonga. Ia o le mātou talale tau longolongo I nei whanau tautua ngā tō pili tutongi le tau ngōwhie. Ai toanga mai le aonga. Whapena. O le tūlanga fwoi. O le leo so ta inga a mātua ma whai aonga. Ia le lei, ona ole si whawhi tauri, ole tu mai o whanau e o mai la onga. Ia o mai te le lopo ta whau. Ia maua le tawala unga le tero teimi. Ia ole mātou aikia lai whai. Ia ole pala au o mātua. Ia su atu e. Ia whaise tala ma whapena. Ia whailoa le teimi le orientations. Ia tūlanga ia e. Ale tūlanga le kiriwango por kalame. Ia wa umana o tawina whaia o ngā sose tuai ngā metutia, the methods of teaching. Tele wala ia nei tamaiti e tau amata. Ia whapena e tamaiti le lei. Ia o selection la. Ona e talui tele ale le mo mianga o whanau. Ia ai le titi le enrollment. Tana I le mi tinga le requirements. Ia. Mai se li tilo fo le I course fa officer. O le course fa officer. E te tau ana o te tila iai, mawa ai o le fua. Tau mawa ai le sector, maritime sector, ina ia mawa ai whaini courses fo ia officer, ina ia tamu whai e promote. Ia tatu tamaiti develop e training ia le leia ngoen tatu ofisi to tele I le lumana I le 10 years plan ia o ati ewa ngoen tatu kapiteni ia ngoen tatu chief engineer foreign covid ia ole le leifo ina ole oloi fafu e telefon tupe tamau ainga o tatu e mai dei ia na le fatu e isi atu no wa noa ia ofisa ia talwai ona le titi le vano tātou lea, e maua tu nei sa moai tūlanga wha ofisa. Ia pe o tali ia sa moai ia whamalo whawhitai, tai le lango, le malo ia lango e tūlanga I aluma whanau ia e whapena lava, langono o whanau ia taimi le mamao ma le tele o tausanga e tu uai a si o tātou atunu. Ia iai tūlanga whapena I nisi whawhitauri. Ia whanau, ia e malo foi. O na sai tātou atunu. Ia e whawhitai tere lava mole. Hawa noa. Ia. Whamalo, talai wa singano. Ia lau sunga foi le whaia o ngā sinia o le tātou lau mua. Ia mo le tātou mawhitanga le nei tā o le ua e saulo manino. Ia, ele ai lava se mele se whawhitau. Ele lava lava se whaiwai asa ma se mau. Ia, e foi whawhitau le le peo na whawhonga mai le mamanu le atunu. Ia whawhonga mai foi mātu o lo au tau inga le lau mua. Ia, e iai foi whawhitau le whanau lo whengai mau tō sungai.
ia i whai a onga o le tātou lau mua. Ia ai malo le lava pare malo fole o le sai. Ia sa mo malau whafonga. Ia o le whai unga le nā o le tātou patatanuanga. Ia ma le tātou vaenga o le School of Maritime Training. Ia o seisi whapoponga. Ia o le a maua le vai a sa fau pe au lia le lofa maleanga le leo le atua. Ia, manuia whaiva le nei aso. Manuia whaiva le tātou lau mua. Ia sa i fua mai e manuia. Hello. Don't be sad. Eva my got go river. Ile música la como giver. J-Days, Jason the Six, let's go. Shake it, shake it. Luen mai. Come, baby. Shake it, shake it.
Lua Mai, take care. Buffalo. Luva Timothy, Luva Yabali, Lulu Lima, Lulu, Siva Fatani, Siva Tata, Pule Oyatana, Hiva Vainutino, Siva Fasamo, yes, Siva Malulu to Ato. Fai Malie, Lulu Malie, fai Malie, fai Malie, fai Malie, Lulu Malie, fai Malie, fai Malie. Toi so atu por kalame nei foi vai ngol tai au mal fa fonga mai si tatu o tunu e me te foti sila ia i nei foi vai nga o le tai au le wa mai atu ni so fa tal noanga mo le fa ma lo i le tlinga te vanga mo le sau tele nei foi tai au i se foi o le fa tal no ina o se tasi foi o fa yang si ni i tonu le mo o onga fa marini po fa sila i tai mo le no ia ma lo ke le sau so le o ma ia foi ngai fa kalanga ia mo mai fa longo mai no le ka kopokala me si tele ngai ava singano le na fa funga mo ye le fa mai na fo tute manga lu ma tango fi ta tau maru fa lo ngia ne ta le ngata sa fa inga wa o ia fa ta se mal ta so wa nga fa maringi le ta so ia o te ro wa fia nai ma tu o fa funga me ne ta ia fa funga fo inisio fa mtalanga ia mai se fo inisio o mata upu lai fia mo mia le malama le o ma fai on fa malama al fa fonga le junu ia e fa o pe ia tato fa ta no ngani to no vai aso dia tali se si ofisiti ia o le o e ma fa ia ni vai aso tato po kala mi o mai at lo fitile atu tato por kalame o Maleifua Mai nei tai ia lo fa anga na moli mai ia si uso foi ia John Malai o le vau Peterson mai Australia ia ma le tele foi o lo fa anga na mai manai fa manuianga por kalame fa tele John ia ai mi se foi ia le ainga mani se foi o tatu o tunu o lo lalam papa au na vai ngo lo langi o lo to au mau manga lue me tau tuai lo fa foi tatu por kalame o Maleifua Mai sta mai ta ia rasela ia masalo rasela e tau ia te oi wala lo fa mai a te vanga te vita simeki ia il nei foi tau ia matatu por kalame o Maleifua Mai ia mal to tele o to ele o mau atu to sua fale ni tai mi o lungo tatu penga te fai langi na le moli mai eu fa madianga lungo tatu por kalame ia fa tele lava mo lo faanga manatu foi o lo to leo mai na tunu o lo to tua ma wauna ma ta se wa ia wal sa ilingo le i vaenga o le tamau ainga tau tua ingo ainga ia ma tu te langona tu lava lo to lo fa mai ia ai mo moli atu foi ia ni lo faanga mai foi ia te vanga ma nei foi mal por kalame o Maleifua Mai ia tu sai o le nei tai au ia manatu e ka ku soka ia skai e ile ma vai nga foi le ta o le ngana ile ngana mal fa sa mo ka ko filo ia li o ngafa pe ma vai ngal kai ile lo pe ke o malanga ku Australia foi sa wa o nga le foi ki filo e ma John wa Rasela ma ia New Zealand ma o le na por kalame ele a mai fa ka wo yo ai nga foi masani lungo le mun pola le fai winga na po kala min nei ja wa le ia fo tuanga le na telefon tatan no mai ia lo fa na u tuno tatu investe me le o le fa le nga me ma le lima tang vali ile tele o me le o lo tang fai tatu investe se le me le la ke ia wa po ai le me fa ia le me se tu lo fa fo le tu ma nei ku ale wo ke ia wa fa li u fo os ma le lima tango vale wai
le whafonga le tātou e tau seo whafonga mai alo whanau. Nei whapea le mau oi. Wai e le tana maari e whatau le mere. E ke mi voinga le whakua e mea mo meo CD fu ingai. A mai lo CD fu wa i de au. E masangi ala ka ai ko inga lo komiki. A le taxi. Ia ngā le se i whai CD a le driver. O mongo kongore. Ia oso mai pe se fu inga le waste the days and waste the nights. Apea koi. Ora le aso le ngā wha magubi e ngā whaakai e le tōna le ngā wakoi. Yo vakui so o CD mena o malo o ka api aku lo le fai nga ki fo nga na ka e la kuna ko i ki lo ku lunga lau le CD so e CD la ku si mele west fa pe mar ko i so CD ko lo ko pese la ya ka ko lo mar ko i ki la lo male ba CD de ku se lunga le west Halo lo mar ko ingat fa. Ya foi fai o ka ma fa nga mar ko miki. Ale wo su CD ya. To lu aso su CD. Ai fai do malim nga mar ko miki wo nga. O nga na ko mar ko lak pula me do CD ka. Lak pula mar ko inga me mik. Mar ko nga mo mo ko tu wo ko ngo CD o so mai do mar pis. Waste that day sa. Nga umanga ku ko CD wa ke il ko inga le so mai ole le orga. Good morning standard 4. Ole ka ko inga. Ole western dunga. Ole topic le ole CD le ole lapis. Ole fa lapis le. Ole fa lapis le ga mai CD. Alo fa per ko inga. Ai ole pese ga le ya le alo fa na o fa fo mai. E fa pere mau oi. Au e te lima tango vale me to tino ja to university. Au fo ye te fa le nga me. Ya lo tu pe ja to university. Ya lo tong fai fa le ja to lo mo mo pol. Sa ole o standard for va ngale. Ole me le ye. Ole lo le va nga siko ingo kwala le yo el fa le ya tu le me va le ya tu ia me fa le nga fa le ke si o mo fo. Ya la le nga ole va nga la le nga maku kala ngoi le sipo kala me le tau sanga te ne ya le al va nga le o le societe me tiao. O fo ya ko na o fo kwanga ye il place king ese nga ke. Ua fiu foi ko fa la wiloa ia mapui pui ngale investigate ka ko me ia nga ka ko asek. Ai anga ko foi se fa ilonga fa piko ska ka fa lenga mea. Ole banga maua, ole banga maua ka fa lenga. Fai se ko fa ilonga fa piko ole ka mai kiki fa lenga mea. Ole a maua lon fa ilonga. Ma nga foi ka ki mo nga lo marka ka sa wala fa lenga mea wai ke ka wa mai ni a. Ta ua tele va nga le. Ole lango fa ta si ole o finga luenga mata tia ngal fa le leil ta to investe yo na va nga ese. Pila le usa no ye stringa ya te vanga. Ia malon fin ngalo sa ole le. Si au ke fa le nga mea fa mole. Au ke fa le nga mea. Ai tau to se mea le fa le nga ese. Si tau foi o fa to ia ina ia ti le le ma fa le ia ti. Ai wala ku so so nge yo ka le penga mal fa ingole paipa. Bol pola le pe ona sa no. Ora ngalo I le vai ngale fa na ure ka le pega ko me. Ora ko wa ko pe dai ko fa mai mau pa. Ia e tau nei vai nga ai o le wa mo fo. O vai nga uma ia. O le la fa kamel la uma to no ta to investe. Ia o le winga na me o le kamel. Ia o le la camera. E pa wal vai nga ia. Ini te fu wa camera mo wai o le te mo tau solo mo fa la nga pa. Ai ile fautuanga mo tatou sa o ftelinga ya te vanga ta o tele nei vai nga mo silfia si o tatou tunu e me se foi o tou matua ya il tuli me fa na ya ko fai kasi nga e ku fa la nga me ala foi me se me ala ese akulanga ila wesil sila o se mouse o se computer o se speaker o se I se akul akor kamo kiki ya pe sili po fe o yan nga me ave ko le pieli ngole ni wes ko fa foi maria me se ka ko me ngai tele vai nga fa pe na lo le lo ma fia ia me to tino tato investe ia mo isa so nangun budi ole la fa ur ka pokala men ngi fui ka ya ya ele si tala mul polo o me ia le malo la tu fa fo mai fa tai fa si mai sa mo le ma tu no mau fa tai ma futa mai le ta a to no ta pokala men le ta I o mani no ni si o vai nga o lo fia mala mai ia lo fa anga mo tato ma tu tausi la to ma futa mai malo fale ia mai se foi fe ngai nga taulangi ia o lo no pia I tonu no mafia ia
le fono tele ale kalesia me tisi o lo suia i le mātou lu pai ula ia moli atu lo whaanga tātou pokala me le usunga fono ia mai rātou o lo kuka whamama le tofo le apa whanu ia tofo le spuni ia o whamitalanga la le aso tātou toi whaila i le aso tai au manuia le aso pon Paskai ia o le siufonga na o tātou Maleifua Mai ma te whamanuia toi foi ia i au fuafuanga me si foi lava singa o le nei aso so i fua tātou whaila i le aso tai au. I don't like the looks of this guy. Well, I think he's kind of cute.